Abusia ya mama ha mama kwa bebra so mamuni amawdom so nsamo ya papa no awia yeba ne de ba so mo nsam no do so na poso eni awia Sompa FM nsam twefo betiesim na global info analytics so omon fifi mu bia omaye FMPP amanjuku abato a eba so ho no yakoni akodi ho nkomo kakra Photo sanfo Emma Waman Ken Loforiata ene ukopiem mrache bedwafie ensem kaye bi wo kwakoyia no and Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia yate se odnani achire MPP amanjuku na tena yekese a wode nkrata okofa ye no ekwakoma wurum ye beko no mo yakohwede ekoso pa duobuobu adom ano ewo popuni mantem kropom enkran Moses Abo Sambia waka afa Dr. Bawumia hono edeye papa Braswe keni obo mraswe je fiema de she woso me abato mpesua so no akro na asaso ye dom kese etua NPP mraswe jafo na no mraswe je fiem yate se wate asima santima ntama se ya wo ye campaign de amahwan na de enti no ye sa campaign no ye be koni akode ho nkomo adisia ewo adumaka sekese fade woni abrese krodom wo sunkane ho adentia abato komisar mpen foso so ye ne se so don for ya dom na ketrema da bodwe moje die mafusane ne anti atenka bone bia October bosumi ye kwa koremo ne da etoso dumiensa na sambere man abato no ye beto no mayemu wei ene afoforo bi ka ho ye da no kase na ye dia basuma wia pramto breimu ene awiei akenkanfo ye yaje akonwa na ye de ebremo Wasa ya abuaji fosu mene Nana ya abo malibia boga ya aside ma cloud internet Ghana ye se open internet ye fast ye reliable de bone da form a cloud internet Ghana ye kan fodi ama wo ye so ye wia e ba no CCTV camera installations no and digital security locks so na nyina ye ho adwuma e de ama and at a beta clinic some kan kire say e ba no prostate mo yade se be ma ojonso ti ya wum ojonso mo jade akire ojonso tenka se jonso na kam na ntime ma abusuyen ko bia say Tabita clinic na say oko about diabetes ya say type 2 type 1 diabetes no emu assault bia etete wo for ne Tabita clinic na yemo o kidney ni liver so no ye ho adwuma pa ya Bolivia enterprise for the future life smart food you see your food is your medicine is your food ye de aduane a wudi a ebebiebie wuntiri no mo jare bedi afusane ye ye nyina ba yire so pa so said ya de apobebem onya future life a ebebo de padua no ema mogina tibe de afusane ya de bia hoden de bia ho befe de bia mfa ho ne wumfie no na oku anim saa na so was herbal clinic some kanchro say e bus stroke a ye expert ho yesa so excellent enya asem ketwa ye ne yankosa stroke ya de ema wonsa nkochia yankosa stroke ya de ema kasa ho nkoye oden yankosa stroke ya de ema nante ho nkoye oden ye sa stroke ya de amwasa si udadam no waye fe waye kama te sese ne na wusitie no a we so was herbal clinic ya ye wo Oshim School Junction ene barekese ne ye ka ho asem de ekire no ena afi ma mi abase awie watena se e wotano so apatrapa new site no mo a wose second say yade no a epiafia bi mu a na akoye brabo akoye sun na ni da so asa no wose branen no meto nchia no nche se eduru e ho no mo he yade ne yesi atoma efrifie ene ye bonsam yade enom ne ade a furniture ma mi abe honum na yade bia no no mo a eni eduru ma mi abe dia bibido e ka wono na mpaye nyina no ye de tachiri e de ama wo mo na e ma ye vim awie ba bia wo bia ne yetimi abane ya ba besom wo wadwenche no nsusu ye betimi de aba kan ho wabra wo kan ho wo ye social media platforms a wo do nyina so wo ko Facebook a ha Sompa 3.1 FM Sompa 3.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana buzia enye brena fin mo brodoncho yankoni enkotutu na srane abasa Enfa emamo edemo shase ye de fie ku a ye from say global info analytics wonuma atena ye wonuma atena se afi o mani ko twa wi so mani tia santamo pepe se jare bobo a odon for ya doma MPP amajuko na bato a e baso a womo ekwakọ yi ni obedi party nanim edo wonuma ko 2024 elections no womo edi o mani edi akire na womo ne etua ni ye sia hine fo bi no a womo ebeto abane bi edi ankomo wonuma a che so mani nipa be empemiensa ene ahanum ni akire na
like I said 3,570 and omu din komo our my Ghana mantam dunsia ni nyina mo and the constituencies be 271 and omu din komo na nkomo twetwe ni mu no and I kese mu fadodo no a nkebe kwate se wo mo eya kire se vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia and wo mo ebeto aba mano the obeto so mienu yera Alan Kojo Chiramaten kanensoafo a no sure my God and firi dwuma ne dwede ho nsensem and the obeto so miensa so no ebekwa akoye mrasebe dwani owo mrasebe gefiem e de ma de hye wa central abaton pesua so honorable Kennedy Kwame Akompre kwa Japan and na ebeto so miensa e ba say no and no Paul Manhene Yadubu achetena se a no ma wi ase nyina ache wade ache be adwumadie so Sompa TV ne Sompa FM so no wode opanimpa wodi koyenim e ma mo ye sanfifi mu edi nkomo panimu sadankwa e ma ensemo a wode tu yenim kakra enie interview 16 regions Ghana interview 3,570 delegates, polling station delegates from 271 of 275 constituencies by telephone. And then you become more homogeneous just a question now. You the reason behind your choice. Okay. Now 34%, 27, Kennedy 12. Omo call many way betima sana. Definitely better because 8.9 say omunim someone can say so omu ye Alan Fu yindi omu ye Bawumia Fu yindi omu ye Kena yindi omu ye Ajakuswa yindi. We don't know their actual choice. Omu see omunim so someone can say so it's not very clear. We fear the Ashanti region. We fear Alan the Alan your Ashanti region any history doesn't mean say omu Alan something is happening now. You know, we should be very watchful of those things. Omo come out and saying, and now we on the side of no. Don't it's the Ashanti region and Buta region. Why? So Congress in the end of the empire because any empire for Congress. A grassroots polling station is this one. The first one, the best second one October. Which is coming the train. October next one, day October among delegates. Abuziafoncho pani Musa Dankwa ye pani kwanchefa wada global info analytics ya no way eyo mumfifi mu kakra wona mo ye wan pipi amanyuku na batwa e basoa omo edebeyi franketufo ede ama amanyuku no de wabuabu dom ano ema wasukokroko amanyuku no Pupuni matam kropom enkran ono ne Moses Abo na wadensam ababatu dwase se ye prekrama de na kwa hayode a na aye bi pen ana aye biafo na ye de no ebekro ne santino Dr. Mahmoud Bawumia omampani abedi akire na sabrei woni na chitafo nyina da na youth organizers fo nyina wo enkran nyina ese wabatu aba na wode ama wo mo ene wabedi akire nyina eka ho ni nyina ene se wo hwa Dr. Mahmoud Bawumia de wayo no safata say ye kwato abai ye betumi atoama no na break the 8 no watumi abreki na wasukokroko amanyoko atoaso na wakope yedie ene ne pa ade abra de hia ewo Ghana mamu na abra wone omahene yadubu ache atwetwe nkomo ewo ahomaso wo abra na wo ma wiase nyina ache ene anopai ena Moses Adbo edensem wo nyina da atudwa. The youth organizers 80% of them have come on board. Say omodo maso na omohwe friend na ekono any the obetimi abreki 8 easy Sambia Emba na the vice president of the Republic of Ghana, the Papa His Excellency the President Nana Akufo-Addo Efano, he has indeed demonstrate and defend the party with all his heart. The omodo support Emano na omatanichi, and they also calling on all party people. Say omosru bia say obi anhwe ne personal interest and freedom ne anhwe obi a service obetime lead the party adu obi about board. Now 80% of the youth organizers and I'm about together say they will endorse the vice president of the Republic of Ghana. And I know not many honor, but the deputy and all the youth organizers. Then there was a meeting and said we are because as a leader I've demonstrated something. Say
say if there is an election, me as a leader no, me impose obia e wo bi so. E mo ye be dwendwen ye ho na ya hwe kwan a ye be fa. Na wo in politics there, obia ne na adwen, but be adom no enam no. That is where the masses follow. Until we are omo fine gentlemen, omo MPP, omo so leaders are almost more other side. But indeed, a two abani we are na himeja. I know sir, and you know beka and wabomu na ya defeat NDC. Dear Wabu Dom Ano Emma was Kokoko Amanyoku no Ewa Pupuni Mantem Kropom and Knine Moses Abo and a dancing winner Eddie. Yekuswa de mo NPP Amanyoku no atsena ye ene Global Info Analytics omo juma wono eye yensunsan so a womo edebeto Ghana mai adehye enim na busia eno enam so ema Sompa FM nsem chefo fatu ye ho so seja Global Info Analytics wono na akwa 50 ene Ghana ma adehye twa ni yesa yin fo no a womo ebeto aba ewa MPP Amanyoku abato no a eba so no mum akwa akodi nkomama emu fadodo no a be 35% de wono mo ekasi ni people se Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia and on beto aba ede amano emu be 28% so no eche se kane so afo a no show my Ghana yemfidi nyuma ene dwade ho nsensem so yera Alan Kojo Chiramaten wo mo ebeto aba ede amano ene mu 13% so no ekoye ne se Asen Central Mrase dwade Honorable Kennedy Kwame Akompre Konkoti Abo Japan wono so no wo mo ebeto aba ede amano about the say you know and as some perfect in some chef for ye ne se ne eja yentinsimu e na run mu wo mo campaign team no mo chita for ye no mo nkodi nkomo sanyem bia wo mate se ko bi e fe ne se Global Info Analytics for akwa akoyem sisimu ene MPP Amanyoku twa ne se yin for akwa akodi nkomo e ma de mo kani ana opade Kwame Owusu a campaign manager at the Honorable Kennedy Japan. And any didn't come up with say, and Yambia would matia no matia. Global Info Analytics at ye, yes, second Japan when you first you, or better also three, or more Isomusini, or Penekami Usun somewhere, what they are 2 anymore any. Oh, mommy, we don't know the background of these people. They have not put the method for which they came up with it, and it appears I have seen them the second time, and the first time they put one out, it was horrible. It related to nothing. It was horrible. It related to nothing. And just yesterday, if I may remind you, Omaini came back and said, "Sir, we go for A, B, C, D. We be the first, we be the second, we be the third. Within some, or retracted, and yet we a mistake. The polls are going around. We are on the ground. We are on the ground. And you say about when the election, no, hands down. All these polls, sometimes people are paid to do the work. We've seen it many times, and I'm sure you are very much aware of it. And the end, they're waiting high and high. Grounds, they are very excited. As you say, well, Mokwai and Nipa Pico, Nipa Mias, and Nipa Nano. Here now have a video, sir. You see the excitement in the face of people, the grassroots. How any adjacent honorable one or more casa related to them. You just walk around 1 hour. I was saying I go so. In the end, the one more year and now more is research in data. I don't know. And I don't know. Now why so Mondama? Some of the they are question. Not taxing. Mukudum, Upanum. More close to my info and more. Any purpose will be the Ghana. Yeah, the research in polling and higher crowd. Yeah, where the IFSO, they were the air in the area. Obviously, we are your Penny Kwame Owusu, our campaign manager at the Asen Central Mrase Honorable Kennedy Kwame Akompre Japan na or say we need how mokra Global Info Analytics for na kwa yo madie no mo no nyadia womo ebe hawu no be kom kotu ene mpesa akwa mo shetimpo womo atiesim se womo ye campaign dom so agitwi edi wono machi no de campaign wa no manim womo hwe no no aya na busu ya rap ya bobia samoa so ekasa de ma yewra Alan Kojo Chiramaten yene ne din komo busa na se ayembia ne abai wo matia na no matia wo mo eso mu senie ebu won mabam ana se bibi wo hono mo a wo mo ebe ya Kenya amanfo se be na papa no the campaign num ene abato ne beko ye dia ma no ya bo bia samoa esoso dia wo de to ye ne mo ne odadi eye infoni na wakutwa sample tue wo hoyi ena eye di obusae a wotimi atwa samfoni no eno ntuno o de tu ho so bia say you pull ko ibi bi pa uri tu ho no ahwe oniem na afi wa pen say ni
na we pensi mu kakra kra edi kan da bi okuku chance no kwa no we ala oyanko ho police station ala yanko from oyanko from kra no le nam 27 dia na che so ayi bi e ko su bi no se obi ba no ka che osu adi we le dia wie menso ele nam 34 na se ye busa se na se basse ye sa to aba ne second round o mu ka dan ko busa second round ana already I was I didn't know busa second round I just say ade no enko sa second round the bem dia na just say kunti mindi nkunim fiko which is the second round the bar the na delegates there say second round bomb to mala na just say it be a first round for no crown obedi anan ko beta so beto mala na di bintia me can say say o hwe pool na 25% to and so me undecided is that not strange pool 1/4 of the people are refusing to commit themselves over 1/4 of the people are saying say niye magi everything about the Sabia not just MPP do go so it's nearly 25% do so money o magi sabi ne de mujiri so my o magi agentuman o mapuma twede agentuman the tamuno again no so money no o mai dada ebede enti nika dan kwade no e me nkwa pi na ne ya so ye ne ma ye no so ebi wo fa e fa bi wo fa yehu ye mebi nti ye tu ono sense ye service review the island dey so ye na djuma ne ko nti ono so ye survey ni bi ye nya nwanwa fra abusiafo we ye lawyer ya oboabe asamoa wo ye kasamafo edema yewura alan kojo chirematen ene yete ne nka no na kotofofra wa bansum eye ode ne ho na napon papa yi na anu ada na wo chiechwe mu ene beto dwase kane na oye director of transport mampeni na nadu danko akufado atena ye na no na wo chiechwe mu ne beto dwase eje kwaye yese ene yebopini no kobusa say eh na no kre say wakwakofa form so na no wo chezo wakwakofa na nyese bia wo base wo bana waba be kadom no ho na wo ma pepe be bia tena no wawe wo so wo ba no wabe surprise Ghana for no agitumi no no di MPP party na nim no akọ break 8 no e de ama MPP amanyuku no wo de ne ho na napon MPP kuo no ye nyina kuma se de wudi se ye di akirache na de ko ba me se na nado danko akufuado adwomo papa o ye e wo Ghana ha no amejitu se ya kwa wieye the MPP body for trans se ese yi ni pafofo a obedi party na nimi aba sa no na che se ese me so ma ho de on se mini a on se me na me Ghana National Association garage me na me National Garage Association na e ba me facto me ho se me ko ba bi ehu ni padodo a ese ma se na me hwe ye na che se ye yakobe 4.5 million e data no we ko ye call several regions we go spare parts for about so kan for ko company ade na se ko be 4.5 ini sha me ko ye no asema da o ma no a o me share ma no se pa to ko portwa no me yi no ma wo ble o mo ti me ko fom enti no na che se abasa no za na ko za ye din enti o mo suma me se nko na me so nko gina bi na e kwa ya fa so mo yi no ma o mo ti ni yi e no ko e kwa so na ade ni be 20,000 e no be ba me ko 40,000 enti o mo yo ma je se me nko na nko gina bi na me so me nyi mfru mu ha oni amane kakra mu enti se de o ka se me ko fa from be 10 days ago ni enti me so me gina bi nomination je se na wo ka no o ye mo kra me stand late kakra abasa no enti no na no ya me se party for atenase ama omode endane kakra ka me se ye de call on the 3rd July 3rd July na me so bia be fanadi enti my imagine say on the 30th no na me so me de media be ko na o ma hini ye onu America no say on say party no pedifo bebre wo mu a atese obi wo ye mano as a minister CEO ni ade no tu ba bia kwa me na de kakra enti me imagine say me ba over appointee bia no let 10% na 10% no with the 5% from a chance of elders penifo na no wo me si penyin bi ba free president for time no no minister oba say be say like ko e try light no we party for penifo and you know about sa no 35% na me dia 10% no ya 5% chance of elders so na the communication team no how mo ya adwuma no obi wo be pon adwuma nwumre ka kro de ko fie kro e dey we the 5% so about communication team no some dey boy adwuma enti be ye welfare e see pa e bi na we my party from police station to the top ni na obo hu say obi wo play to abodo wa mabie mu a bibi crazy ayen kai no enti be ye welfare ma sankofo ni na say the party no be nya hoden because akonya to a say the nanado zanko for we see di akonya na ya akono
Abusua we ayo de ne ho na napon mra bi atwam mampani na nado dan kwaku ford na tena ye ne mampani atena ye ono ena na ye director na ohwe transport so ono so akofa nkrata ewo MPP amanyuku no mu a wo sere to ahene ne yesi ahene fo se wo mo emfatumi ma no na oni president emfama Ghana ma de hye ene ye te ne nka no nti we global info analytics adwuma wono ma ye na abusua di ho nkomo kakra no na wo se ebrahye bedwafo ko mrahye bedwafie na ensem kaye bi wokọ na wokọ suesu adwene na enwoma ekonkan ewo mrahye bedwafie na enei na Dr. Laj Mahmoud Bawumia omapani abedi akire pepa wafa na wokọ fale se wobetu franka ede ama osukokroko amanyokuo no entia aba ne enwoma omoto edi nachi nyina ne se yenye udeni uyebue doctor ni nyina ne se mrahye bedwafo wo motu edi nachi ene adwumadi omukodi no mrahye bedwafie nipa miensa MP4 no MPP dimu miensa pe ene wo ho anwanwansem abrahosem abrahuye papa na ye agina homa ne so yere no etwetwen komo na wotemi ka memo wa ha so mini abrama oba pa ne pomte sei oba je adom ede na asi ewo mrahye bedwafie wadawro maboyemu mini amame ba wa ni akwanya wodi ama me awie na sede wadi kan ba amane ne dada no empremprenya me no kasa die enne asetena no mrahye bedwafo ni dia ba na wieye na mini ansa ne sanopai mrahye bedwa no sasetena ne be hyase o hyensase o ana yehu se anopa no edom kase no MPC no ebi afọ mahufasuo na ahufasuo no eye Dr. Muhammad Bawumia ni t-shirt ena wo ma hyehyɛ sɛ omu koja ye papa na ne nomination form opeke ye no wakɔ file ne kama na eba mbesa no ya setena ne hyase no na obehwe chamber ni mu a NPP MPC no nukrenie no mo ya miensa enam so ma edom kuma no raise concern edi my first deputy speaker ononyafo Joseph say wusu said the new from korom omu no 90 members import to start a business ebeya ka speaker nhwe na ne one point no obi anya kwan koye ni djuma sanse ene kura no ene ne da 30 years anniversary celebration na nkasa no Speaker of Parliament Alban Smana Kingsford Barbin omani keynote address ewo Tamale Mountain so enu tu be hwa mrahye bedwafo dodo na efi north ne de omo nyina akokopie mu Tamale na di aka no so no omadi ononyamfo Bawumia echi ntino sene omo hwa no no mu ntimi ntnase enhwe mrahye bedwamo dwumadi enhyase ne de speaker hwe na ne wompom speaker so ye say de omo ka no eye no kre saade enu ntino wogina so ese esanse omu fomu korom omu nu 90 members ntino wogina so ede asetena no abana wieye ede ahye nyame ya adom a ebnada anopa no du na ansa na no enne na finance minister so na waba bepiem omrahye bedwafie wo beyin semisa hodo makomaku edu ano efo mansi kasem ho nanso mrahye bedwa ne se esanse wo mu santino na sa ensemisei efo mansi kasem nsintino o ma sese osoafo no ontwin sinsan na wochi fofura ye besim no waba abeyi sansem na no nti ubisa sese die enneda ne die asetena no na bedwa no e de obota nana enti na mrahye bedwafo omo eyawe se fotosamfo no ba be piem na ya di dwumadie ama na bo oman ene nti no mo ama na omo ya we pa omo nyina ya we e se ansane se osoafo beba be yinsemisa no ade abechi ama na ba wode ni nsemisa ni mu aye na no nyina de ba e ma ye program gu order paper so enu nti ewo mu aye program nti metimi afa ne se sa kwashi makomaku edu no wa ansa esanse ya bo hu dawro wo order paper no ne this is same na shebedwafo ni ayo mo kwashi mu na tintie ebi so ebi ni ha and former minority leader ononyamfo ha duty ono ne kwashi ai edi kan ya nimpo na ye agent caution enso esanse speaker Watamalenti ono ene wa ama enu nti no mo nyina kwa benkrom se de omu hwa na sa efa sa nsemise fa oman sikasem ho nti no ene nyame adoma na otwufufura ye besimu no na o mahwe edi ho dwuma na asa na wo bekro no
MPs miensa wo mo de si yo na Ghana wo mo dwene Ghana ho na wo mo pasu asoso wo mo dwene wo mo ho na wo mo aka se wo mo de wo kokromoti to aba so wo ko pe yedie ni puntu mra no na ye MPs be ya wo ma ya ade yi pa ni se sam na se bedafo miensa asetra ne hyase no mo hoyo no nyamfo Patrick ya obuama ena wo no nyamfo Alexander Fenyo Marking miensa no ebi bekeka ho de wo mu sinfitiase na mo ye miensa but ebi sa bekeka ho na emom no 90 members to start a business enunti na ama asetra no omo epon no no. Okay, area nana sa MPs miensa ye bebo ma ba so pa firi se wo mo dwene Ghana ho eye papa. Wo mu se Okay. Nana ya na wotene kano ono ne yamane bofo a wono esi yanem e wo mrache bedwafie ena nsem wa koso e wo mrache bedwafie se fotosanfo wodimonyafo kenno foriata ensem dubia na e wo se wo yi ano e wo mrache bedwafie ensan se e mrache bedwafo no omusua no ntino no omutu edi Mahmoud Bawumia echi wa bra wode ne nkrata ekọ akoma osurukokoro kwa manyoku se wono ene bedi wo mo nim efie pinu eni eduranu nan no wono ena sabre ninti wo mo antumi ankopie mrache bedwafie amansem a ebetumi aboa wo men wo mo antumi anko ya wasemi awraho mama ye mfa ne tra o ovoi awraho no mu firi ko ye de ne nya firi mo ye bosi anko a na kofa kabre na kurenti na o ma anko azenyewe ye kura ye ho so ye na mon konko chamra wo mu ko na nkom ko je bosia amana be ka ti o man ko enyawe ye mfa ne za ko vuri ya sem ya te baby o no obu ko ya ko mu ko je bosia onya so mo de Ghana edi agro na Ghana ni edi agro nya na o se ya ne be no enti o mampania be de akire kenipa bi ntimi ni na ti extra me no mi enu be di president say speaker of parliament e de domni binam sirim and vice president susu di binam enti asoto kakra na aka no mu ntimi nwene Ghana ho to say o mo de ekwawie enti nyawe ebe mo so mo tu asheda ebe yi Ayasem. Amusia tiafe no abeka ho aye ka mo se Sompa 93.1 FM ye wi aprem to breka se ana nsam no bia wo bia na yegusu a ye de ema mo style bia no wadwenche no nsusie obetimi dia abeka ho wabra oka ho wo ye social media platforms awdo ni nyina so oko Facebook wa aha Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM and YouTube Sompa TV Ghana wadwenche ana nsusie ode bia ho abusua yegusu ebeka se de mamo ye bekenkan e de amamo o te ka osunya ne Potamu a Sompa 98.9 FM ye enkransa Techiman and in a Kintampo Sompa 90.7 FM Oba Santamantama said in Quadwa Sompa 93.1 FM Suzuku Teimua ye Cassiano the Sentinel Edge Baby Gusua Edmujina MPP Amayukuna Tana ye and Nedio Munam and a Huapaso Gusua Eja Yejinum Yanko Dr. Lajima Modubambia Natana ye MPP Amayukuna Tana ye Kessim Yatisene or the Krata no a command pipi mpenimfo enipa nyasem ketwa koyo ba fo wa homa no so koyo ma han na ho ye yes enipa boy enkomo and greater car with man is greater car and say the central part of Accra as the day of Bawumia we ran say no be people of greater car and say central part of Accra to preside Asalam down and beyond. And let the BI about me and say, Soma and the Pubebu Hanoman, I know every Papa and said, and the vice president ever filing the nomination. In the idea that said, and then Ube Pimo Hanman, vice president of Kono with Nemua, and MPP for a time that sister on the flag bearer and former of Suko Party. All ban on any rate, Samira Baumia. Chief of Staff, Edema, the office of the Vice President, Federal Wari, Samia Uku, Sampai, something with that here, Mimero, Data Carriage Minister, Titus Glover, a total rule empty to Makuma 120, and a little bit more Hanoa, how I could say, Stella Batel, Obiti said, empty why and other body, who to me a Fimo, Omunia Ebe Puma, or Mother President,
nomination na bibia aye kama wɔ hɔ alaji ba bia ɛba yɛ no so no ogyina team play so ne ɛyɛ supporters ne kasa yɛ ɛna ɔde nsɛm to gya sɛ ɔno Dr. Mahmoud Bawumia for the past 22 years of joining MPP party no ɔno Dr. Bawumia ɛnugane ne team ɛfama party ne da na wasom party no ɔbɛyɛ Bank of Ghana deputy president for 4 times that's so ɛna ɔbɛyɛ running mate man Nana Dankwa Akufo-Addo from 2008 saa ɛna ɛbɛrɛ party no ɛwɔ awuyɛ ma yɛ obi amana gyirama party no ɔno Dr. Mahmoud Bawumia ɛna ogyina ayɛ ɛna ogyina nti wa sacrifice ne ho ama party no the last 22 years nti sɛ for bia obedi party n'anim a ɛyɛ ɔno ne Dr. Mahmoud Bawumia asase ɔno na gyirama party no ɛbɛrɛ party no wɔ awuyɛ mu ɛbɛrɛ party so wɔ abɛn mu so no ɔno so ɛna ɛnam ne so ɛma initiative ne project bebree ɛkɔ so nti ɔno ne nipa a ɔbɛtumi agyina party n'anim akɔ ɔko na akɔ breki edi ne de ama NPP ɔso kokoko party no coming 2024 nti delegates ɛbɛpie mu ɛyɛ party ma ɔmo nyina ɛnka ɔno Dr. Mahmoud Bawumia but one revelation about Bawumia ɛyɛ ne sɛ ɔse sɛ ɛka Bawumia nipa bebree ni sɛ Bawumia ɛmmerɛ da but Bawumia ka kyerɛ Ghana fo nyina sɛ ɔno Bawumia wɔakyi trɔtrɔ da wɔakyi taxi da wɔayɛ cleaner da wɔayɛ garden boy da saa so ɛna wɔayɛ ɛyɛ house rep enyuma bebree ɛna wɔayɛ a ɔno Bawumia no ɛkyerɛ sɛ ɔno ɔwɔ hɔ for the street saa so no ɔwɔ hɔ for the vulnerable ɔwɔ hɔ ma akunafoɔ ɔwɔ hɔ ma apatafoɔ ɔwɔ hɔ ma ayarefoɔ ɔwɔ hɔ ma prisonfoɔ ɔwɔ hɔ ma anifrafoɔ saa so ɛna ɔwɔ hɔ ma ɛyɛ persons with disability ɛne wɔn mu a ɔmo ni adwuma yɛ ɔwɔ hɔ ma mmaa ɛne nkwaraa ɛno ti ɛna wɔn ka kyɛ NPP fɔ sɛ ɔmo ɛnto abama no ɔno Dr. Mahmoud Bawumia ɔmɛyɛ ɛyɛ flag bearer na ɔmɛyɛ presidential candidate ɛnfɔma NPP na ɔnkɔgye 2 million ɛnfɔma ɔso kokoko no coming 2024 in the general election etu bɛ pie mu ha deɛ a ɔne Ghana fo akasa awie wa president ɔne ne yere ɛne ne campaign team ɔmo nyinaa afi ha no ɛkɔ ɛyɛ Jubilee House ɛna ɔbɛ pie mu ha ayalolo a ɛwɔ Greater Accra nyɛ ɔmo nyinaa ɛbɛ pie mu ha no ma na ɛna ayalolo asɔto ɛwɔ ɛkwan so Africa a free cycle every pay asalam down na any be ya police for na soldier for and na fe di omo air control na so na ofi osu la boni la badi na oba sekla traffic agamia and IGP am go no modern papa so deploy the men no e bo omo be pie mu ha no a omo control crowd and traffic situation e wa ha e don be pie mu ha ne de afi e na e don won e ko kakaka but oba dia fanfare ni de eguso a e ko so e wo party officer no ma the dia dia dance say ampa the vice president or Ampa, or no another filing a nomination. It is so far there, out of the 11, you know, the 2, and I filing on nomination, Alan Kodocha, I say I filing a Tuesday, and then Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia, and so I filing a nomination, and then a Friday, I nearly said that me and Juma, Benada, Honorable Canada, and so Abba filing, no more council at what was so ever hollow. It took with Amedia, then a jebu, a Abba Srico. No, Koyona, yes, and MPs no so man kwa dwuma mu nyina bedi ba me achi uwo mu ho sa MPP MPs no eno na me ka o me ka say we say we say maybe sa wa kumse fishing minister obepie mu ha sa so na ye takrade MP our say regional minister also ebepie mu e wa ha no say sa so obi say sports minister also ebepie mu wa ha organizing policy team official of MP also ebepie mu e wa ha no say Tara also na another play ebepie mu that's so na MP for yeshi akontomra also ebepie mu e wa ha MP three dey make say me bubo dina Sheila Bates Ablekumano also ebepie mu e wa ha no say MP three dey o ka say bubo dina dia eye bebre e sa so mu nyina na e 120 no emu mako 98 na me dey mu omo wa ha but kakebi in the business team so e kasa e wa ha the notable faces say o say Chairman Sabonzi wa me pie mu wa ha Dr. Marco Foku Profe wa me pie mu wa ha seven amwa wa me pie mu wa ha the Ashanti region there MP3 kakebi ala me pie mu wa ha but do to na ala e be pie mu wa ha no wa omo be ka Dr. Mahmoud Bawumia etia omo ba be samuti ya na so be file the nomination no omo ye no e no omo nyina convoy e no omo nyina esi ha no ma omo Jubilee House ti wo me busa be dia na the MPC no omo di ose yo every time Dr. Mahmoud Bawumia ti ya MPC kwa CEO so e ba ye okay and a deputy CEO that's so and regional ministers party regional executive also chairman ni ade bia e be pie mu ha omo be support Dr. Mahmoud Bawumia and some of them can say we can percent from for primary e was say omo kwa endoso Dr. Mahmoud Bawumia e say one no e obvious and omo declare operation 78% e ga ma Dr. Mahmoud Bawumia coming the election omo baba be special delegate no
78%, and at the elections on November 4th, so 78% into the rest, and for the account, and said, almost about Nana and Omodino Eba. Kwajo yada se pa the chire ko Jubilee House ye be tie chire bia na ya sa ba wa yada se pa ene wa mani hwehwamo a wo de abre abusia Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, the Vice President of the Republic of Ghana, and ne nkrata wakofa ye ewo MPP amanyuku atena ye kese no wo de akoma party ne mpedemfo ya edi adanse se nani abede ene eni bidi ensoja kasamri krade wanane a etwa ene ne yesi ahenefo enfo tumi ma no oni party nanim enfo mo enko 2024 elections no break 8 emma party no Emra Shebedwani Emma Desia ewo so ame abatoɔ mpasua so ene oribonyafo wo se chemensa bosu brekro no a wono ena eye dom dodo no wono ena dan no majority leader Emma wosukokroko amanyokuo no na eneyi wo bepiem ewo ne mpasua so ame ne nyina ene se wosuo to gya ene ehu ba bia susoi ede bode hono efa ena dua no opese wo hwe ba bia ekokoto a wo hyani ehwe ba bia pese to no a eho ankasa ena beto michirem ene se sabre waba woni omanfo etwetwe nkomo ewo ne mpasua so se de wo se efota na wo manfo to aba ema no break the 8 no bebetumi akoso a Dr. Mahmoud Bawumia ono ena sabre woba na waba campaign no de ama no na yebofotene Kwame Wuredu edi akire na wode emu amane bo ede ebre yen Kwame woteme kan me mo ha Majozu awu Kwame ne bom te sai Kristo Yesu adome ho ya pa awu Yase majority leader o se chemensa bosu obepiem wo so ame enkomo bai eno ne ona woto aba no asi ahene ne atu ahene fo no edie yo fo ma me no wase se de wedi kan de atu jene sabu ya me kase ya no ene kumase breman na ubeduru ha no a se no pa ba no nsianimu na onabo majority leader ni wo se chemensa bosu wani chiese so ame de e ono an peso aso se enche kura na nansi a odi ne ho atum se ekwa bia so obeke mo mampene be die tiyo Dr. Mahmoud Bawumia se ni suade hu a o Ghana no obetumi edi echi ama atumi abamu enam so ma adwenche mu nyina no ena wetu anamo e dia ba no anum peso aso yeso adkwati ena obo matro na enimu nyina no wetetie wona wo mu no to adwenche mbetumi sesai na abuama dwedia omampani abedi ekire owo mo Ghana no ni suade mu etumi abamu ena no pe wetu anamo e hyase wo so ame machensa aso da mu ena woni so amfo di nkomo kakra ni wekire nso so desa ebedu makro so woni hofo so di nkomo sabu ya mekase aprobon gusu a ekoso a yano ene breman roma so ikina ha yedi nkomo na nkomodi nyese no enya ade wetwa obi ojemu yama me a ankane ono na yema so bedwani ewa akutia yama me amase onu su die sire bibi den na yakwa nje na nne di nkomo kakra bi ya enam so eni onu siade hu na omampenye be di ekire owo eni ntima omu nyina di ekire no ode onu so ni siade hu adike yama me yama ha ediba Sompa FM 93.1 eso Tani ameni abema mo ho te sai nyankopon be nyina ho ye se dia ewe bi ekire efiri akotia no ho ebe bedu a yemi se anisuade hu no so yie pa le se hu nti ana ma wudi ekire bia eni je kese pa wo akoma enai yo dedi ka mechia etiefo nyina na makachiro mo se omunye ni daso Dr. Bawumia mu na ono na Ghana nyina esufre no ansa na me ba bedi Dr. Bawumia chiri no mitie form 4 ene se politics aye de form 4 pe no wan fa ma wo mo a omo kuma nto omo yam tin na me de ahun keka edi Dr. Bawumia chi na form 4 so no mo pe no edi to so o meto aba na ma no aye wie ye promise aye be call special delegate elections no maybe 12 November ebe call elections akwoto aba eyi frag barrier Dr. Bawumia ene de ba form 4 maybe ase nyina ehu Ima me yehwe eni swadi hu anase asempati ben no peso kache swami fo chan se wana mo ntu nyina ne swami na wo asempati ben no peso de che swami fo etirimu ya me de che swami fo etirimu ne se swami mani nyina delegates a be sue wo mo no omo se swami me nyina se Dr. Bawumia no mo pe ntu mo nkoyi ni mre no
Ntɛni ebɛhyia ayɛ ahokeka ɛne deɛ sɛ kɛseɛ ɔmɛhyia yɛ kutu adeɛ baako a ɛwɔ mu no sɛ ɛnyɛ fanfɛ ne yɛbɔ yɛbɛnam kurom hee de dɔm adi akyi delegate na yɛ polling station executives ne to aba no ɔmo ne yɛkyɛ ɔmo mu ɛnan ɛne ɛnu ɔmo hyiahyia bɛyɛ a yɛasɛm a yɛde baayɛ no ɔmo bɛti na ɔmo ate aseɛ yie na dede biara ɛntuntwa ɔmo anan mu no nti na yɛakyɛ ɔmo nan no ɔmo so agye ato mu prɛko pɛ sɛ yɛ mmaa yɛ no mpo na ɔmo yɛ mu adwuma ti yɛsrɛ so amefoɔ no sɛ ɔmo kɔ ɔmo kɔma ato mu yam na yɛ polling station executives foɔ ɛɛkɔ akɔyi Dr. Mahmood Bawumia abrɛ wɔn. Yɛ maame ma yɛn na wase wo bia ne nti no saa bere no ogusu a wɔyɛ kasasɛ ɛde ana yɛn bɛ bɛduro yi nti yɛbɛgya no brɛ ɛde ama no na wɔtumi akɔsi nti ɔwɔfo nsɛm no dɔɔso ɛna afɔbɔ nso yɛn nwie meka sɛ yɛgusu a yɛfiri hanom a aka anamo a yɛbɛsɛ atu akɔ yɛnim nti ɛde aka biara ma atiefoɔ ahu deɛ ɛkɔ so wɔ soame mpɛso aso berɛ a ɔnabo ɔsɛkyɛ me nsɛ bɔsu madeɛ ɔpiri da ɔno ankasa ɛne yɛ maame fɔma mp ɛwɔ asetia saa bere mu atu anamo ɛna regional secretary adonapia ɔno nso di akyire ɛne afotuo a wɔde ma amanfoɔ mu soame sɛdeɛ ɛbɛyɛ akwan biara so mbɛtumi ayi yɛwura ɛnkasa bamia amana bɛyɛ president ɛwɔ man no Kwame yabada se eti de akyire anwumere de akam nyina no na wode abedan anwumere why yensem troni Kwame Wuredu aproba wo se mensa chebonsu ekono no eno dimu amanebo eba ye no na esanse o se chemensa bonsu ono ena sabere woni delegates etwetwe nkomo atu ahene ene esi ahene fo etwetwe nkomo no yekotie ni nsem ni bi wa bra woni wo mo ekasa no kwan be no okasa fa ekere wo mo so wo mo nto aba emfama omampani abedi akire discovery say you been true na beti wo won sem kana fo nya mfaso ya nyina ya tie sompa ya ka kwati ni ntina ko fo do na se o ka se eni si ya tu mu no ne ko fo nya no se ko ni nya se tuma ya ye no o se ko mo ba ye ti ni paja o ma ne ko eni mu o se fo se ti break 80 ni ko 2024, 2025, 2028. Na me ya duma. Ubedi ko ni ma. E ba e munyina ono ekuso se enfama Dr. Bawumia. Of course, e dey anyi nyina. You trust for the country. Sana society bi ate. General bis. O penya bi ni na munya eduma pa. Hwe ye wo parliament no. Me what parliament me get delegate yes one delegate professor no me a friend representative Sompa FM any man who you want to say if you can say we delegate the difference between delegate and representative is say delegate there who you on call for catch down when you say yes am I representative no what be to ebia go for see no so call no a two for more, baby, you know, for a second. I don't give up you know, or wouldn't you want to cast any way say it. The buyer, when you say, and a one. Any, or some kufa. Representative who keep working a castle. Delegate who keep working a castle. Where delegate, young go for stores and canoe, and I'll call ye. Yes, I will call my queen now, or be a shall come was when you're ye, and saying, oh, God. Some of them before the show. Yeah, I was here to ye. I said, don't go for some. No one. Yenina yet, yes, Sompa. I tell you, my shame would be again. Wabra wone esi ahene ene atu ahene fo etwetwe nkomo ena onimonyafo osei che mensa bonsuda sansem we di ede ekire wo mu ere asere ma cloud internet Ghana say open internet ya ebo ne da form ye fast entertain kwa cloud internet Ghana ne kan for the ama wo from 0244 601933 0244 601933 kuma say wo mo e wo tech top high ho no a abrosai no a kuma uma rural bank wo mu no ye opposite Love FM no e ho a ene wo mo wo internet ne so
opeso yusu no fie opeso yusu no wo adwumam wo mo ebeye ho adwuma e dia ma no mo afixe wo ho no mo a ebone da fom cool eba ne digital security locks no and CCTV camera installations ya na nyina wo no mo eyebi Tabita Clinic samen kancho say prostate mu yade and diabetes ya enko ba bia say Tabita Clinic na wo say oba titru ani ukwada and ye tenase ye diabetes ye prostate no e de emamo enti be ma prostate no me see what the 40 45 50 hono mo kwa na o ya che hyase no mo ni enko prostate no ho sa Johnson oti ya wom Johnson na moja no edi akire bank kakra o Johnson oti nkasa Johnson na kam na entime ma no o prostate no na hyase e bon kaye no ko eye Tabita Clinic na yenhwe emfa ema e ba diabetes so a say type 2 eye type 1 diabetes one sort bia abusuanko ba bia say Tabita Clinic na wo say obaneba bia o kidney num and o liver so ne infections num and o ba ne be ma mo pa wo sisi yade sexual weakness ya na nyina mo ye ho adwuma pa kumasi o sofla alignment wa fru sofla interchange no a wo sanete sane wo ko patase no alignment opposite wono no a ye wo honom na enkran so Madina ye wo takwa ye wo takrade esa so e wo sunyan 0260 196219 0260 196219 your Bolivia Enterprise so at the Future Life Smart Food you see your food is your medicine is your food and ya de nyina and a drew and ye de ko e toda waduane a udie eno na beye wadru na agye wonkwa e de asi honomo ye guso a ye pre nkwatintin de ye nyina ye nyini no nipadua apobebem apone bemu sa no a ya na nya drew e ye waduane eno nti de Future Life waba ye 23 minerals and vitamins wo mu a omega 3 selenium num ene amino acids nyina wo mu a eboa pa bo nipadua no enuane a wudie no a enya enu papa mfamfiri mu no onya Future Life a ebehye sanro no nyina namum na boa ama bibia ye fine e dia ma obi atimi dibi so ye pani so ya kwada so ya brewa so ya kwakora obi atimi dibi your Future Life Zero ho your high protein your smart fiber your mortabella and your Future Life oat num enyina e wo honomo your sofla alignment opposite your papa Bolaji Multi Home Store so from 0246 0101 0246 010150 so what's her back clinic medical catro say ebani stroke wa enko baby am yenkwadwo sike ni wate ye ne south stroke yade amwa sa si udada mu bio ye south stroke yade obesori 90 bio ye be south stroke yade obetene ye be south stroke yade amwa sa kasa bio ye ntese ya no no a wo se wa south stroke yade nanso na wuntimi nkasa wa south stroke yade nanso setelia wuntimi entene bia sa na onante ho akwa yedene e dia ma so what's her back clinic de ye expert number 1 excellent stroke yade ho e ba no fibroid so a ye yi wa bra ye mfa sekan kan wo liver no ene oba ne bema mo pa wo e ba ne se bia enam yarewa hodo no ma dokro mo oba ne bema na nyina yetutu ase e de ama sebi wo bema na usi kwan so na ho bantem a na nyina so wasesafa beda wonum na yenye ho adwuma ma ye Oshim School Junction and abarekeso so ye butu ho no mo fra 0243 282629 0243 282629 na fe yakọ maami abe honum maami abe se wie watena se e wotano so apatrapa new side junction honum a yade ne se ne sitie bia medical catcher se sickle cell no de ebi piefie honum a akoda ne yensuo ba na ntoma ene yade ne yetode ma akoda no se yetode ma akoda no kra na ehunhum asem a maami abe se ne beto nchia no nkyerɛ se eduro ho yankasa bi bidro ya de suruisa efomisa wentia ne akakado kakrade awo no eno de saw yade prostate cancer otutu ase stomach ulcer otutu ase etwo oyi wabra won fa sekan ka wo oba obu nsa enkoye but 2 days 3 days na etwa for ne kire maami abi ho no sickle cell so no obedi ka ye scan no ye test ansana se de aduro be kan a ye de aduro account from 024334 5392 024334
5392 na fe aperitivo so no ya no nom aperitivo ya no nom amana aboyen eye herbs and ye fruit ya and spices ne akeka bomu a ye de ayesa drink yi eye Italy abonten so ne ye no eno nti so no bi wo Europe abusa no eno na mo nyini chesa no uko Europe uko Germany uko Italy nom and Spain ya wo enyini chepa wo sumasem eye sa aperitivo ya ye ka ho asem no eye FA Masters Limited for a wo eben Obasanjo eye road omo Obasanjo road eben Accra Girls Senior High School na de abegya super bi etu atone a no afre 0246 270221 0246 270221 na ye dinkomo na fe Mizo N5G awie ye news no unya Mizo na de bosso a ede akono ekose Mizo a ne yenum ye wone orange ho ye wone pineapple ho ye wone melons ho ene ye ba kwa ye ka fruit no nyina ede abom ena 5G ne de ema ahoden ema veme kwansronko so ema otimi ye adwuma bia bi mema ne de weekend ye wramu no ema ye bonus wo mpamu a enya asem ketodo ne kire so ame ha se ya Sompa FM your premises super bi etu atone a obenya ena offer telephone number 0246 270221 0246 270221 ya yabejo so na be bia wo bia so wo se esesegu ka mu krade brewa yabesesa ede abro yeda ye ho yetwasi kakra ba yeba yedemo ebekọ eye assembly man na bato no a eba so don for ya dom a October bosome ne da etoso emiensenum ne yakwa kodi ho nkomo yeda ye ho abasia Sesia Ghana hadie open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertain ko na ne speed ne so de wo hu ne saso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santamemu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana na Ghana ha o providing internet connectivity and twitwini mu ntwitwansi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo dem wani speed ne die esuni seso esubimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo frɛ ya ne adru ho dadaada o how bia sane atie bia ya son no de amount watumi akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope ye cha kwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan bakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244 601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Yako Morocco. Pasimianka. Abusia. For passports. Morocco under 23 Olympic qualifier championship. And on Adus Wono. African origin travel and sports tourism. And a 2 million krano. And also know what track record enough. Yako Morocco. African origin travel and sports tourism say. Bra. Na onyan shishedi in Famau. 20th June. Ekwasi 15 July 2023. Yako Siam. Aqua Kwasia Kukansia Kasia pa football. Ya Ekwasu Morocco. Rabat no. Frenatia Bibiki Tuwebi Sesia. Na Yansha visa application. Any holiday processes no ase. Kaisa a sports tourism package. Ya visa application support. Visa fee. Accommodation. Transportation. Any wo flight in na. Wopasa wutu kwanso ekwa mine. Etise Colombia and Nicaragua. Belize. Afe UK. France. Germany. Italy. Spain. Say ya tour announce said DA. Flower 0544 322 111 0544 322 112 and 0544 347 003. African origin travel and sports tourism. Zedianoma. Yadu betufa. Atwa kasiana so na ya diamamu.
ɛyɛ Ghanafoɔ nyinaa anim sɛ wokɔ asenof aba election ɛyɛboaboa yɛ ho na yɛakɔ akɔkɔto bosom yɛ wɔ mu ne da ɛtɔ so aduonu nson ɛne yɛkɔ na yɛakɔ akɔkɔto na ɛno mu ɛna Madam Christabel ɔkan ɔno ɛna abato komisa wɔhwɛ ano ɛwɔ mfimfini mantamu na asɛm a wɔka nyinaa ɛne sɛ Agata Bedu ɔno na wɔgyina hɔ ma kɔntɔnkorɔ na saa bere wɔatwe asensɛn sɛ abatoɔ no ɔne ɛnkɔ biem ɛno mu ɛna Charles Kojo Odum ɔno ɛna yɛtwerɛfoɔ bɛdi akyire ɛma wɔ sokokroko ama nyokuo no wɔsɛ so wɔatwe asensɛn yɛ o sɛ wɔtwe asensɛn yɛ o wɔn deɛ wɔn bɛdi nkunim yɛntie sɛ deɛ osi ɛkasa ɛfa by election no ɛho. God so good and bra yankopɔn ɛyɛ nyɛnni Charles Kojo Odum ma no kotu so number 1 so deɛ wa wonim sɛ ɛyɛ soro kɔda nti kwan bi aso no asɛn no ɔbɔfo ɛto aba ma number 1 insanity ni pɛnyɛ no wo kan ma asɛm bu mu a difference ni ɛyɛ huge Charles Kojo na ni kɔ kwan no a na fi ɛwɔ aha na yɛ wo no aha na ɔkɔ school na yɛ bibia on the foundation ɛwɔ ha ɛwɔ bi a wa transfer close to 40 years na wo hwɛ wura Gachukwu esi so a ofi o Ghana mu na je say 45 years wa tra Canada ifie ko ofu ni ifie ko ni bi ko na oba ko ma mba ko ma madahada odefo su na oda ye ne campaign ha oni fie wa ha do bi mu tse family house na de yakwa to family house but o mangasa as MP ni oni fie ko ma mu enunti ye ina ye mu the difference between Charles Kojo and Gachukwu esi Charles Kojo Odum ono ena eye trofo abedi akyire ema wosu kokroko amanyoko no fifi mantamu ne ena yekotie ye no enu akyire ena mrache badwani ma de hye wonu adubiase abato mpeso aso NDC amanyoko dimu Honorable Abdul Salam Adams na asema o kanyina ne se James Jachi Kwesen eye den ya obedi nkunim ase no ofo nyankopon na hira wo na minim se hira na nyame de hira wo on the 27th nyame na the stamp eba be see hira no so na aboa ama mpuntuo ne nneema akachide ase no ofo ka o munyaye na etimi aba ma o de make ka to ne say MP honorable face of parliament on disappointing you, even on the floor of parliament. A guy meaning you bring the friend eyes, the same day of Casa of Parliament, I done and so the Casa of Parliament. You buy a new my higher work and my coin your movie, meaning you file questions about your friend saying town rules, the filing would be as here, and also file I say not for the on Udin Kenya, a bizarre road minister, a man follow up questions. So I say, if you were near Pia. Sebi abuse na do ono ma wo de omoba parliament ba ku ya no omu eni de no woni obi ase bi 9 o na parliament wa e wakra wa mbo ni di kra ya spelling wrong la o timi so an kan speaker say ya spelling is wrong. Honorable Abdul Salam Adams ono ena ye mra shebedwani ama de hye wo new adubiase abato mpeso aso NDC amanyoko dim ne ena yikotie ye no abusia de kase na kwako wie ewo adwumaka se kese ne faade a ewo kwabre east abato mpeso aso asantema se na de hye a ete wodum no mubusasa nyambia nti Ghana yi wo mo eka ho bia na ya ECG ene nkaniafo yi wo mo edi o mani se wo adwumaka se kese ene faade abonte so mse ade achen kanea ne bebo na ni pressa wa bra dumso so no mo se emaye omunya pani bia so ema ne mesi bibi nkyere mo se bia efiri aso mesi ana so obentene ana man kanea na ebobo na ni pre e wadwumaka se kese faade ene ne mpotem ho no mo sa no omo ene enua ba Benis esiedu ena edisa enkomoyi se kura de ni fam adan ni akese oni party mu no ebro makoma be 100 sana meka no de timu sesi akora me fa kakra me wokora ne be 100 ansana de aka to so nyina mfa se obi ara ne ma fa 5 kora no a eda 100 de ka bo manipa dodo se ne wa ha enti yesrem wo won scorpion sabe ye maso betwere VC wo mu kwa ye mu ayi hwa ya exam sisi o mehwe work si o mu mesua ni nyina light ni ho na beda na akora na timetwa akora so wo da achi bi on so be yensantwire ni se wa na wokotwire no wotia na ni nyina na ye ka na ya sante region fo nkola anya ade adwumaka se fo nkola ntwa ni nyina afa light nti yesram ye nkotodwagu fom se panyimu bia na ya fom no na se wose wo mo ya yesra de nkotodwagu fom
Abusuanti we ya this year war adwumaka se kese fa de year war kwabere East abaton pesu so ene yeti won mu nke omo niema ese fridge mu nyina so se ya ene se ene fridge na mu so ene omo niema nyina so se kane no ebona ni sa no a na ese de ma no nti omo sere mpanimfo a omo hwe ECG so asantema sei se bibi na esi a omo nka nkyere omo sense kane no bebo na ni pre no mo sa abusuan ye gira bo iso na wie yi ensemo e papa no de beso mo no ye de mo si na sorry ma ohene ni atena se de Sompa nkomo atwa so ye ne ye so ma wie yi na ya abo amalibi aboga wie mi ne o se ya aboaje oforiso